Crkva Svete Sofije je nekadašnja saborna crkva koja se nalazi u starom delu Ohrida. Sa svojom monumentalnom srednjovekovnom arhitekturom i izuzetnim freskama ubraja se među najznačajnije kulturno-istorijske spomenike u Makedoniji. Naziv Sveta Sofija potiče od grčkih reči Hagia Sofia, što znači sveta mudrost. U hrišćanskoj teologiji sveta mudrost predstavlja božansku mudrost Boga, često shvaćenu kao mudrost samog Hrista. Ova tradicija potiče iz ranog vizantijskog sveta. Najpoznatiji primjer je veličanstvena Aja Sofija u Konstantinopolju, a mnoge druge crkve širom pravoslavnog sveta sledile su ovaj uzor, naročito važne saborne crkve. U Ohridu je crkva Svete Sofije nosila ovo ime zato što je bila katedralna crkva, središte duhovne vlasti, obrazovanja i bogosluženja. Posvećenjem svetoj mudrosti, njeni ktitori naglasili su veru vođenu znanjem, razumevanjem i božanskom istinom. Crkva Svete Sofije u Ohridu jedna je od najvećih srednjovekovnih crkava u ovom regionu. Tokom mnogih vekova služila je kao glavna katedrala Ohridske arhijepiskopije, čineći je duhovnim centrom izuzetnog značaja. Izgrađena je u 11. veku na temeljima starijeg sakralnog objekta. Tačna godina izgradnje nije poznata, jer nije sačuvan ktitorski natpis. Ipak, smatra se da je današnja crkva podignuta ili temeljno obnovljena u vreme arhijepiskopa Lava između 1035. i 1056. godine, koji se smatra i ktitorom njenog slikarskog ukrasa. U početku je crkva imala samo jednu glavnu kupolu, tokom vremena je proširivana. U 14. veku Sveta Sofija dobila je veliki i impresivan spoljašnji pripratu. Izgrađen u vreme arhijepiskopa Grigorija, ovaj dodatak predstavlja jedno od najlepših arhitektonskih ostvarenja srednjovekovne Makedonije. Odlikuje se otvorenim trijemom u prizemlju, galerijama na spratu i kulolikim delovima na severnoj i južnoj strani. U drugoj polovini 15. veka crkva je pretvorena u džamiju, kada su izvršene najradikalnije izmene. Freske su prekrivene krečom, kupola je srušena i poravnata sa krovom, a mermerna oltarska pregrada uklonjena. Od tog mermera u unutrašnjosti broda izgrađen je minber, muslimanska propovedaonica, dok su na severozapadnim uglovima podignuti minareti. Tokom Balkanskih ratova 1912. godine objekat je čak korišćen kao skladište oružja. Posle Drugog svjetskog rata preduzete su hitne mere kako bi se spomenik zaštitio od daljeg propadanja. Godine 1949. započeto je otkrivanje i konzervacija fresaka. Uprkos velikim oštećenjima kroz vekove, pažljiva konzervacija sačuvala je Svetu Sofiju za buduće generacije. Danas je to jedna od najposećenijih znamenitosti Ohrida. U unutrašnjosti su sačuvani zidni oslici iz 11., 12. i 14. veka, remek dela koja predstavljaju vrhunac vizantijskog freskoslikarstva. Zahvaljujući izuzetnoj akustici, crkva se koristi i kao prostor za kulturne događaje i koncerte klasične muzike, naročito tokom čuvenog Ohridskog letnjeg festivala, koji se svake godine održava u julu i avgustu.